ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯔꯥꯗꯨꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯕ꯭रीꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯕ꯭रीꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯠ division lemma Euclid's division lemma na hairisi kaino haibisi hana yengseba Euclid's division lemma na hairisi akoina a haiba b haiba integer ani khak leyeba hariba integer si karamba mungdano haiba tamda b sidi kanadi chawgadabani 0 dagi chawgadabni sumaina hek leiramagadi man hairisi there exists r haiba maga q haiba maga uniquely exist tawni haiba uniquely haidi amakhta haidi ani suna leite haiba karamba makhangi r no q no haiba matamda mana harise statement harise a equal to bq plus r where sida r harise 0 dagi chawba yai mana rasu yai aduga b dagi pikkadabani haina a ga b ga integer ni haire b sidi 0 dagi chawgadabani matam sida q haiba maga r haiba maga uniquely tholakani haibani kamai tawba a equal to bq plus r haina aduga c condition si masi condition si hoje akoina masi gi definition si akoina sumaina ibadadi anobu manbagi wani masi anobu nate akoina na hawai angang oi ngai tamgiba sumaina tawbani hoje a ga b ga se hana leramba masingni mana hoje lawrisi b si 0 dagi chawre haibani mana hainingi se b sina kana a si divide tawrase sine mana hainingi se hoje matang si matamsida akoina masing amada divide tawba haibasi some quotient amadi idea athungba amadi soi leramgani madugi athungbaduni akoina kari q haina haidoise aduga some magi su kai leramgani aroibada remainder amasu leramgani maduni akoina r hairisi masida leiba q masida leiba r se ani suna leiteba leite habi khudam di yengoni akoina 2 na 3 da divide tawreba kya thunge 1 thunge kya leme 1 leme masida lemiba thungiba thungba adigi lemiba sida lemiba aremase 1 thungi ngaktung leraga 2 amuk thungakani haiba leiteba 1 hadi athungbase 1 oigradi 1 masigi oina aduga remainder so 1 oiradi kedoba 1 oina aduna ni ani suna leite haibaneba uniquely masida ko han loina khangabani masi sina kamaina ino haiba tamda ekhoi angang oingaida divide tawba chumber lanbar check tawbagi dividend equal to divisor into quotient plus remainder haina makak akoina tammi madumangni tawrisi aina irisi gi matungi nadi masi kai tare dividend tare masina kai tare divisor tare masina quotient masina kai tare remainder adoiraga di man harisi yong dividend equal to divisor into quotient plus kari remainder haiba formula duneba anoba nateba hana koina tambu sing duneba masida mana haining se nakanda mala ise kaino hai taraga di remainder se 0 oiba yai kari maramgi remainder 0 oiba kanda neba koina masing se exactly divide toba yare kaina koina tamgri se remainder 0 oiba kanda ado remainder negative oiba de koi tamte negative oiba su yade aduga remainder se kedoba 0 oiba yai haibagi ni koina equal to gi symbol ama yauri se aduga 0 dagi di chawgadawni negative oiba yade chawena chawrabada kana bu chawi haimatamda divisor dagi hena chawkotpa yade hai akoina tambada sab mani madugi concept tu mangni divisor didi kedoba pikthagadawni haibane ma laiba condition se aduna masi akoina mathematically huju utopasida anobu manbagi wane ta sengbadi mase angang oina tamgi baduneba fare ko sima yare ko next mathangi topic hai taragadi definition ani khak yauri kaino taragadi lemma haiba lemma si kaino taragadi ma se probable statement hai haidi proof tawba yaba statement adu ma se kedoba another statement nama natraga another problem ama solve tawbada kedoba ma se use tawba haiba yaibo se haidi masamak se statement am khulireba sigi statement masamak se kedoba proof tawba yaneba masamak proof tawba yani aduga ma se mu kedoba another kedoba statement ama natraga problem ama kedoba solve tawbada ma se sinayeba yaibo se maduguma makhangi statement do koina lemma haibani next mathang da laktu se
algorithm hai algorithm ji kai no haragadi ekhoi gi fazana well defined to ba step sing ne hai step si kai no well defined to ba step ai si kai no hai bi sum la kani ko well defined to ba step ni ma si karam ba makhal gi step no hai matam da kai gum given problem ama kai do ba solve to matam da hai ba step sing se fazana define to ba step sing se masi sina ba hai bane ba hai ba de khoi na class mamang mamai da tamgre अखोना आई स्टेप पुथोकपगा हाइरे खलसेबा मसिंग अनि गे आई स्टेप 4 गा कनागा 5 का आई स्टेप पुथो हाइरसे हदि मसिगे आई स्टेप पुथोकपसि प्रॉब्लम अमनेबा खोइदा याय होसे मसिगे प्रॉब्लम से सॉल्व तौदुनेबा मसि प्रॉब्लम से सॉल्व तौबा हाइबदि आई स्टेप पुथोकपदुनेबा मसिगे आई स्टेप तो पुथोके हाइरगदि कदौबा सम अखोइन अंगांग वनगाइ दम तौसिको 4 ना मु कनादा 5 ता मु डिवाइड तौबा आरेमबदो मु मथंग 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 डिवाइड तौनबा स्टेप खर लैयेबा मसीगी स्टेप से फजना वेल डिफाइन तो भाई स्टेप 9 ना मसी स्टेप से यादरगदी मथंग असी मु तौगदबनी मसी यादरगदी सुंदम लाकदबनी काहाइना सम स्टेप खर लैयेबा मसी स्टेप सिंग सिजो अखोइगी मसिंग एनी 2 नंबर पिरमबद मदुगी स्टेप तो पामबदा दम यादोइनेबा याइगो से मदुगुंबा मखलगी स्टेप खरा हाइतारे मसिने कोने कैदौबा एल्गोरिथम काइना हाइरिसे वेल डिफाइन तौरबा स्टेप सिंगनी मासे कैदौबदा सिनाबा सम गिवन प्रॉब्लम अमा कैदौबा सॉल्व तौबदा सिनाबदुनेबा यारेको सिमा नेक्स्ट यंगसे हौजकी अखोगी एल्गोरिथम हाइबदुगा यूक्लिड सिगा कंबाइन तौसेबा अखोइना यूक्लिड ता हाइरिसे कैदौबा सुमांग हाइग्रे नंबर नि लेरे इंटीजर नि लेरे यूनिक ओइबा नि थोलकनी सम कंडीशन a = b q + r हाइना थोखरे हौजी एल्गोरिथम न करि हारे वेल डिफाइन्ड तौबा स्टेप डिफाइन तौबा स्टेप हाइबनी अदि यूक्लिड्स एल्गोरिथम हाइब कांद कै लाकने त एल्गोरिथम हाइ वहेम पालमने कैदौबा वेल डिफाइन तौरमनी यूक्लिड्स पनमनेना हौजिकी यूक्लिड्स की कंसेप्ट अमा हौजिकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंसेप्ट अमा हाइपे सिनरनेबा लाकदो यो पॉइंट सिना यूक्लिड्स एल्गोरिथम सिनरगा आई सेप कमाइ पुथोकदगे हाबा मुसिदा अखोइना आई सेप पुथोकपा हाइना याम दि मसी एग्जाम गी दमतदि याम इंपोर्टेंट दि नते तौबतबो आई सेप पुथोकपगी स्टेप खर लैरिबा स्टेप मरि खक लैरिबा मसिगी स्टेप सि याम खंगबा मसंगे यारेको से अदु खोइ इंग्लिश द बाय हात तौबा अदुवा तौबा हाइदु नखोइ लेक्तगी दम येंबिरो आइगी जस्ट एक्सप्लेन खर तौरकेबको येंसिको अहनबा स्टेप ता हाइरि माना कई हाइ हाइ मतमदा नंबर अनि खक पिरमनी सम आइना a हाइन लौरगे अदु कना b हाइन लौरगे नंबर अनि खक पिरे अनि सिगी मनुंगदा आइदर a ना नत्रगा b अमदि सावबम दि यारंगनेबा अमना पिरमगनेबा अदु माना अहन स्टेप ता हारिसे क्वेश्चन ग रिमाइंडर ग पुथो ओ हाइ करम मखन की क्वेश्चन रिमाइंडर नो हाइ मतमदा अपिक मसिंगदुना अचौबा मसिंगदुदा डिवाइड तौबगी हाइबा हाइदि सम समना खोइ हिदिकसे स्माइल लौरसेबा अखोइगी b सिना हंदरे लौरसेबा माना हारिसे अपिक मसिंगचिना अचौबा मसिंगचिता डिवाइड तौरगा कई पुथोएबा क्वेश्चन के कनागा रिमाइंडर ग पुथो सिने माना फर्स्ट स्टेप ता हारिस यारेगो से अनि सुब स्टेप ता मान हाइ इफ रिमाइंडर इज केदोबा 0 रबा देन हाउजि जि लेरिबा केदोबा डिवाइडर से इज द रिक्वायर ICF हाइबने मान हारिस अनि सुब स्टेप ता नेक्स्ट अहुम सुब स्टेप ता मान हाइ रिमाइंडर 0 ओइनि हाइबा लेति मान हाइ if remainder is 0 oiram drena lawrase else otherwise I tare 0 oiram dragadi man hari si kaido taragadi akhoi hani angang oi ngai rule myam duni ko tawdu se akhoi angang da mai kamain tawi si remainder is 0 ta dragadi sumaina mu tawraga sigi b su mu sida la ani aduga mu kaido ba question remainder mu puthu e ba masi makni akhoi ni statement da haidu si if remainder sin 0 oiram dragadi hauji lai ba remainder se hauji kai la e new divisor la khrane ba au taragadi taking the remainder as new divisor hanagi divisor sina kedopa new dividend and again find quotient and kari remainder puto haibane sida su 0 ta bar yeng duine khoi dum taramaga di masida lai ba divisor si ai shape ta duine man haire masigi process se 0 tarak pu ya tarak ta be khoi khangde masigi process se mari su be step to man hairi continue the process till the remainder is kedoba 0 remainder is 0 hek lak tri phaw sum continue tawro satlo haya mana adu remainder the last some stage amada either the swide some stage amada remainder kya oi yaw kani soidana 0 taba amadi soidana yaw kani ba madugi stage to the lariba some divisor am dilera moidra madugi divisor duna require a step oini haina step mari khak lairi ba masigi step se aina maitel lon do loina ngang bugi wani director de loina yaw rabani madu by hat tawgera natraga just ikoina
understanding tawraga kaidoba isagi aung de ijagira kesu kai beleite yare ko simulate ko hauji example masa ama khang yengamse kamai tawraga masigi process sida kamai ai shape puthok tuino haibdu yengse ko masing se khara piktakna dum lauge yengse takpadu nungai na bagi damukta da sumain tawrase khoina 12 haiba amaga 20 haiba masing ani khak pire bako masigi masing se sigi ai se puthu u kana sinaraga Euclid's algorithm sinaraga haireba nerego se sida ta singna tawdu si yengsi ko mana hairing asai Euclid's division kedoba lemma na haigibuto Euclid's division lemma na kai haiba khoi masing ani khak leire manik ani duda sina sida a ni sina kana b ni some question remainder la kani habani a equal to b q plus r madu concept to sina doini madu head hop du ngana ma ko smai do ai se putho puse 20 da kana divide to se ba 12 ai 12 1 kya dare se 12 kya le me ya le me masigi pose ithok se habani smaina 20 dividend equal to divisor into quotient plus kari remainder yari ko se next mo khoina si remainder se 0 oidrabne na kedoba mana mu new divisor lawre simo kedoba smaina mula khalle add 1 kya mula e add amu sale kya mule me 4 mule me yari ko se madu di anuba divide ki amasula e ba swaida masil matam sin na dividend kana ore 12 ore ba di dividend equal to divisor into quotient plus combine thame remainder thame yari ko se masi process loi ba yadri 4 ji leibne na kana namu divide torani 8 tamuk adu di swaidi lage ko 4 namu kana da 8 ta adu 4 2 kalani 8 kaleme 0 masi mate sida ko hanjin anga ngai tawla khra process ne ba somji di yari ko se last time su yauri kamai leiba si so dividend equal to divisor into quotient plus kana remainder hauji aina hai si remainder hai si remainder hauji kya ore 0 ore do raga di aina hai gibu divisor into quotient hai matum si the 4 si kai ne hai ba divisor ne ba adu ta ga di divisor one hai di sai step ta kai hai ba 0 ta ba matam da lai riba divisor du ai step oni hai bele na kana 12 ka 20 ga gi kari ai step si kya ta re ba 4 ta re hai du ne ba ta seng badi sumaina hoto ga matang matang ige su kai su kai de just si di na te ba ko na taw du ba process si si ne ba sida khuna han badi ibam thokpa irani matang da lai sine ba si se porokpa si su mo sida porokpa si mo sida porokpa si mo sida porokpa yengi ne ba yai ko se ado sumaina yengbugi mo hota just matai da sumaina pencil na kai no hoto ga madagi do ba sumaina tham do ga masigi i bagi mo si sumaina i badi ya roi ba yai ko se sumaina tawse masi exam da di amuk ta hangdri hai ba ngamde hang ko si ai yengsi hajin se koi se direct point da lakse kamai to ha matam da koi na integer sing gi form ha ba form gi palenga matam ani kamai to he man hai ba ko koi gi exercise example da su yaw bane ba kamai to ha matam da man ahan da koi gi example number 3 hai tare example number 3 da yawri kari hani yawri ha matam da every integer se either of the form kamai na twice q or twice q plus 1 gi form da lai hai mana si khakta na te ko lai rise 3 gi series su lai 4 gi su lai 5 gi su loin lai ha matam mi jira ne ba twice q or twice q plus 1 3 gi series da hai ga na 3q or 3q comma 3q plus 1 comma 3q minus 1 4 da hai ga na 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3 4q minus 1 sumai le yai ko se ado si koi gi sure ma le si aroi ba gi ke do ba minus 1 oi ge do ne sumai mari si 2 na hoba da ni le re 3 na hoba da kya lai ahom lai 4 na hoba da kya lai mari ado last ki se oi na minus ko on gi si gi la ki ne noi na hauzik masigi proof adum hangi masigi proof se ado aina khanbada si ani si di le ta yaw ra male khogi example number 3 ga example number 4 ga da yaw re aduga masigi mari subasina khogi exercise ta hangbani yai ko se ado exercise ta su yaw bane na ko si da lak se ba yai ko se ado samani ma proof to boga si proof to boga process samani kadai da khena doino hai batam da b hai na ma kadang low ba step ta khena na kane ba yeng si ko kamai to gi hai ba yeng si ko ko 4 gi series to ha na proof to se ba
mana sumai hai akoina every integer se 4q plus 1 adu utoi ni akoi utoi ji kai ne ba any integer ne ba ata any integer ma law se ba akoi a se kai law le ba any kai daw ba integer ma law le ba mathang da akoi ne Euclid division lemma akoi Euclid division lemma se Euclid division lemma sina labo hona matam da a haiba ma kana ga sangi b haiba ma sangi yai ko se adu de akoi na b si kana oi do masi da ne akoi na khetna do si akoi na b se kana lawre haiba matam da aina 4 gi series proof tawge haraba 3 gi series proof tawge haraba 2 gi series proof tawge haraba masi da ne loina b lak to si aina 2 series proof tawge tar di b si kana lawni 2 duga 3 ut ke haragana b si 3 lawni 4 gi ut ke haragana b si kana lawni 4 akoi na utu si 4 gi ni duna b si kana lawni b si 4 lawre ba yare ko se adu dai di akoi Euclid division lemma na hari se kai hai ba hai do a equal to kai ba bq plus r hai bane ba yare ko se where si da ke do ba 0 smile to ga smile nei Euclid division lemma na hari do matam sida koi b si kana lawre ha ba 4 lawra mena b jaga sida kai thamje ba sida 4 tham se si kai thamse sorry si kai thamse sida 4 thamse ba moni yeng si ko adu di man haning si yong q ga r ga si integer ngak tani makoi si kai do ba integer mana so statement da yawram ne ani idram ne ko sai Euclid division lemma gi statement lo yawram ne ba si myam si adu ra ga di q ga r ga si integer ne hai sida haning se r hai si integer amani 0 ga bana ba yai 0 dagi di chawgadabni aduga kana 4 dagi na pikadabni haina some condition khar lai re masina tak pase r 0 ga bana ba yare 0 dagi chawbadi kana 1 or su yare 2 or su yare 3 or su yare but 4 ya deba kai maram gi 4 dagi di pikadabni hai aduna case kya la ya ba r 0 oiba case 1 oiba case 2 oiba case kya 3 case mari thola ne ba yare ko sa sida when r sina 0 oiba kanda si r si mangra ne ba a si kya le horoni 4q yare ko han ba man tu si kai ne ba 4q hai ba maga 4q plus 1 hai ba maga 4q plus 2 hai ba maga 4q minus 3 hai minus 1 hai ba si utoi ne ba hauji r na 0 oi kanda a si kana form le r yaro roi kana khang hai le 4q okay si me yare r na muk 1 oi matam da asi 4q plus kaya on gani 1 on gani okay si su yare r na muk 2 oi ba kanda si kai on gani 2 on gani si su mu yare masi tha ba khot pa gi niyom di example number 3 example number 4 lo yaw sa mane tha ba gi niyom di sa mane ko next 3 gi case to mu yeng che ba r si kya oi ni 3 oi ga da ni to ma na kai lo haram ni 4q minus 1 haram ba kai su kai de ai hozik si da yeng che aina tari ba result se r sina 3 oi ba matam da r sina 3 oi matam se a gi value si sumaina phange ba yare ko se masi si kamain on thok khidagi hai matam da aina 4q hairaga si se khoina 4 minus 1 an thamba kai su kai de 3 hai bi 4 minus 1 hai bani masi da khoina ahan ba gi ani si da 4 ama kamal lawre adu da q plus kya le se 1 minus 1 sumaila hoya sida aina si se aina sum 4k minus 1 an thamle ba where k si kana ga manari ba q plus 1 yeng se ba sida man hiding si akoina hauzik 4 gi series upa matam da q haina yawri se q se magi value se fix lai bana te ba akoi gi q si di kana oira ga loire ba some integer ama oira ga loire ba q gi value si 1 q gi value si 2 ge da ni haiba fix lai te ba akoi gi just ke do ba form du gi wane si gi form da lai haiba gi wane ba q gi value fix lai bana te ba adu di yeng oina si gi q gi jaga si da k ire su ka su kai de ba k du kari oira loire ba integer ama oira ga loire ba yare ko sa adu ra ga di hausi man hai sa aina se q plus 1 q si integer ne hai integer da plus 1 to sin ba se still kari adum oiri integer ama adum oiri ba machine hani ni se k si su kari oiri ha ba integer ama ne ba one of the integer like q si integer ni q the plus 1 to sin la su kai tare adum integer de adum oiri ba aduna 4
सिगी k minus 1 है लाख पसे अखोई ना हाइनिंग इसी काय देगी लाख पुनो 4q कना plus 3 देगी डायरेक्ट करा लाख पुनो 4k minus 1 सिदा q ओरे सिदा k ओरे हाई बगी अखोई केम तो लेती खेतना बा अदुगी वानती q हाइगेरा k हाइगेरा अखोई दी कई नेबा सम इंटीजर ने फॉर्म गी वाने यारे को से आइदी लेबगी मोंग दुगी वाने अदुई ताई मा हाइसे 4q plus 3 हाइबे से can be put कनागी मोंगदा 4q minus 1 आइनो जो आइनो k इरगा सिदुम कई इरे q मु इरेबा करिगिनो k मु इ q मु इ केसु काइदी रिप्रेजेंटेशन गी वानी अखोइना q दो पाम्बगी केदोबा q थम्बगी वानी माला डायरेक्ट सी q से करम q नो हाइदी 1 2 3 रा हाइदी अखोइदी केदोबा माला q से कई हरमी सम इंटीजर ने हरमेबा अदुदी स्टिल k सिजु कई ओरी हेबा इंटीजर अमा दुम ओरी मास ये को से अदुना q हाइगेरा k हाइगेरा खोइदी करी ने हेबा इंटीजर ने हाइबसिने हेबा ये को से फोंग गी वानी असिगे माने हाइब नती 4q plus 3 गा 4q minus 1 गा मानरे हाइब नती 4q plus 3 से 4q minus 1 गी फॉर्म दा थंबे याय फॉर्म दुगी वानी यारे को से स्माइन थंबे याय यारे को सिमा हाइदे अनि सि मानव हाइदे कइदो नु यारोयबा q नु वानो इकान दानि सि मानव गा हाइदे यारोयबा कइदो नु माने हाइब नती को सिसे सिगी फॉर्म दा थंबे याय हाइना कुन यारे को से स्माइन तौरगा एक्सरसाइज दा यावबने मसिसे अदुगा सिदा कमाइन थागनी लेट a b इंटीजर काइन तौबदुदि हजिक जिन हाइग्रे अखोइगी पेज नंबर 4 दा एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 दा लोनि यावरबनि यारे को से सिमले हजिक मथंग दा लाकदरिबसि कइनो हाइ तारगदि अखोइगी इवन ओट की मतंग दा कइनो मकल नै हनै नाउसे स्माइन तौबा अखोइ जिमांग तमगिबदो एवरीथि जैसे twice q or twice q plus 1 की फॉर्म दा लै हाइ मसिदा माना लवी twice q हाइबसिना कना इवन ने हाई अदुगा twice q plus 1 सिना करी ओट ने हाई काउलोइ से सिबदम सिनसे होरे इवन बु हाई दे कनानेबा twice q ओट बु हाई दे कनानेबा twice q plus 1 q की वरी लेतिगो twice m हाई गेसु याय twice m plus 1 हाई गेसु याय m हाई केना m दु कई होदेबा इंटीजर q हाई केना q दु कई होदेबा इंटीजर लोरे सिखतनी यारे को से अखोइ दुदी होरेन अखोइना दरकार ओबे मतुंगिना हौजी सीरीज म्याम लै 2 ना होबा 3 ना होबा 4 ना होबा सीरीज म्याम लै मदुई सीरीज म्याम नि मंगदा आइना दरकार ओइबदुगी मतुंगिना सिना दुइने 2 की सिना दुरा 4 की सिना दुरा 3 की सिना दुरा काना होरेन क्वेश्चन जिदा इवन ओट की वरी पलाबा इवन ओट की वरी पलागदे आइना करम सीरीज लौगदगी हाबसि याम मुन नैना सेबा हाना इवन ओट की वरी तौरागदी अखोइ 3 की सीरीज लौबा यारोय 5 की सीरीज लौबा यारोय 7 की सीरीज लौबा यारोय कदी मरम गिनो 3 की सीरीज लौरदी सम 3q हाइब मगा 3q plus 1 3q कदोबा minus 1 हाइना सम खर लानी 3q हाइब से 3 into some integer हाइबनी हाइदि 3 की मल्टीपल सिबुनो सि यंगोने 3 1 3 3 2 6 3 3 9 अमुन ओट ताई अमुन इवन ताई अदुदि ओट सु मुक ताई इवन सु मुक ताई अदुगा अदगी 3q सिना इवन ने हारे खलो होरेन 3q सि कदोबा q सि मोता 3 छिन मतम दम कई तारे ओट अमुक ताई हाइबदी मसीगी 3 की मल्टीपल सिंगदा इवन ओट मिक्स तौरगा यावेबा मरमदुना 3 की सीरीज के दोबा इवन ओट की मतंगदा लौबा यादेबा यारे गोसे दु मंगाई 5 की दसु मंगाई 7 दसु मंगाई इवन ओट की वरी लागदी कना कना लौनी 2 की सीरीज लौनी 4 की सीरीज लौनी 6 की सीरीज लौनी यारे गोसे सीमा कोई नोट तौसिनसे यारे गोसे अदुगा होरेन अखोइगी हजिक एक्सरसाइज की क्वेश्चन मसाम ख यावरी मसीगी क्वेश्चन मसा से मसीदी के मुक केदोबा अखोइगी लोइना सिना दुइने मसीसे करम क्वेश्चन याम समबो क्वेश्चन ने को क्वेश्चन को क्यानो दी यंगसे क्वेश्चन नंबर 2 द माना यावरी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू consecutive integers here is a multiple is divisible by 2 hai thangnaba integer ani gi product se 2 na divide to bi hai atopa wahi da hai bi hai thangnaba integer ani gi product se 2 na divide to bi hai hairasu thangnaba integer ani gi product se even number oi hairasu samane ba even number hai gera 2 na divide to bi hai gera khena ba kem laiti yare ko se man hai chi gi proof masam dang hypet ai thara khol di da taw roi gi ko a haiba maga a plus 1 haiba maga thangna bani integer thangna bai da bu plus 1 taw rani minus 1 lo ge su ya hauji akoina hai gi da ngai di a any integer se kana kana form da ya ba twice q haiba maga twice q plus 1 where
q is an integer ai tha alware thabiram gadam ne sisu yare ko se adu a gi form se ani la e either twice q natraga twice q plus 1 adu ta gadi when khoi jina a sina kya oi matam da twice q oi matam da case ani ne na se ba ko akoina pami di thangna ba ani si gi product hai bane ba yeng si ko product se a hai bam le re a plus 1 na khoi ni gi product sinjin ji ko twice q sila twice q plus kya le re se 1 yongoni twice q hai be su integer ni 1 su integer ni q su integer ni adu si pulap si kai ta re integer 2 amaga some integer amaga into tawraga phange ba masigi product se adu aradi 2 na divide to ba yai hai natra yare ko sima next when a equal to twice q plus 1 oi matam da sinjin se samane akoi da product ti se makhoi ani gi product sini adu di twice q plus 1 hai ba mala a gi mo ta kya thame ba twice q plus 1 masagi plus 1 amag su lei jare mathang step te yeng se sidagi kya thola ni 2 thola ni masigi 2 si kam lau thok se ba sidagi 2 ma pan thola e twice q plus 1 hai ba baga sida 2 kam lau gre q le hore 2 kam lau gre plus 1 sida su samane twice q si integer ni 1 si integer ni q si integer ni 1 si integer ni makhoi masen plus to ba integer masen plus to ba into tawna ba loina adum kari adum tai integer adum tari adu di 2 into some integer oire ba masi product se maram atuna 2 na divide to ba yare yare ko sima hauji la ka the point sina masi gi result se product of a plus 1 hai tare product of any two consecutive integers is divisible by kana 2 hai ba se ati makha ta ba la pa sina ka ne ba horen sina ba da 2 de divide to ba yai hana sina ge haro su yai even number ni haro su yai adu de khoi hai da ngari even number si kana form da lai ha ba twice q gi adu di horen thangna ba integer ani bu hack product le ram ba kana gi form da thamba ya gani twice q or twice k or twice m where k ne q ne m ne mo si ka do ba some integer ne ba o ne ko si fine tham gira tham ni mai gai tham ba hai di hoi sina du kai ne ba product of two consecutive integer bu hai ga di hai ba madu gi product to kana gi form da tham ba ya doi ba some 2 into some integer gi mong da tham ba ya ra ne ba masi gi pon si mo hore makha ta ba question hot da sina ra ka ne ba sima yare ko sima the gi smine to se ko gi se question ji yam yam exercise ki se question number 2 hojik aina tawre question number 4 ga sai mang ta tawre adagi question number 3 no lecture dum yeng se ko yeng ba kangbu so ko ile question number 3 adagi question number 11 adagi question number makoi 3 ga 11 ga se masi madum connection bari khale nei adagi question number 6 ki hotpa gi mong adai hotpa di kana form do kana loga dagi khatang hairang ge sum pulap hot laga leiraga de khoi matam lei da na koi guide mong su loina leina ba to rang mani maina ta ICT theory ki part khara sum sam sabari oina tak pagi wani khoi gi exam khoi gi exercise ki part lak matam da gyan ta na ba gi da matam da theory ki part khara khak tak pani adu exercise su khara bi ta am ge full tak padi ngamroi waro bi no yenge ba kang bu su koi da thola ning ba question leiraga de sum comment sum pi bi ro koi soidana koi comment bu pi ra ga di pi ra iba question do amuk ka do ba hot pagi tanja ma koi tungan mo nokjage aduga hauji ke dumaina question number 2 da leiba dumaina question number 5 to su result ma khak yauri masi su dum sina duini hauji ke koina question number 2 da to boduna ke do ba thangnaba ani gi product to 2 divide to ba ya heba aduga question number 5 ta na thangnaba ahum gi product se 6 na divide to ba ya heba adu da ga di hore na khanga do se thangnaba ani bu head product to madi twice sum ke wagera thamba yarani thangnaba ahum oiragana sum 6 na divide to ba ya hamna sum 6 kana lani sum 6 ke la le ba 6 na question number 5 sina haibani ko adugi masigi question number 5 si prove to ba matam da nang ahum loksilani kana a si kana gi 3q haiba maga 3q plus 1 haiba maga 3q kana minus 1 si gi form ji lawro holo ba hoji question number 2 da do ba da maina adi a mo si o hello si mo hello sum 6 se dum thola kane ba zum try to si ko try to ga yeng si adum mana ba pone adu da ga di aina hoji question number 2 da lai gi buduga da gi question number 5 da lak pasiga question number 2 gi result do question number 3 da sin na doini
ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒ 5ꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 11ꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤ 11ꯗ Question number 11 da harise product of 3 consecutive even integer se 40 aina divide tawba yai man harise ke doba thangnaba masing even number oiba ahum khak lei lawro sine man harise lawro se khoi thangnaba even number ta even a c ba lawro di ma ga thangnaba di a plus 2 tare ma ga muk thangnaba di 2 amaga plus oxilaga a plus kya tare 4 moina harise ke doba makhoi ahum sigi product se 40 aina divide tawba yai ulo sine ba ado itaraga di kamai la ani a ne a plus 2 ne a plus kya 4 ne masigi product si kedoba 40 aina divide to bayai hai se khoi utoi ne ba ado di hauji akoina asigi series si kana ne high even high ba adu taraga di akoina every even number se twice q gi form da lay high ba adu di a si kana gi form khaktang orani twice q gi khaktang hotla le ba adu taraga sinjin si da twice q sile twice q plus 2 la a twice q plus kya 4 la adu di yengse sidagi 2 ama kama lause sidagi su 2 ama kama lause 2 ani la ani sigi 2 siga kya la ani 8 la ani q kama logre q plus 1 le hore sidagi 2 kama logre q plus kya la ase 2 adu di yengse akoina q si integer ne hai adu di q haiba ma q plus 1 haiba ma ga q plus 2 thangna ba integer ahum ama mu thole ba akoina tam gi du ke do ba thangnaba integer ahum gi product se kana na divide to biya ba 6 na divide to biya question number 5 to yaw ne ba ya go se 6 na divide to biya ba masinga moi bane na 8 into sum 6 kana haina k wa k si haram da ya de k is n ke do ba integer de haram da ya de ba integer ne ba masi kari bram gi 6 k gi mong thamba ya no ha ta ga di masigi product se kana na divide to biya ba 6 na divide to biya ba ya go se adu taraga di kana reason ni kana a 48 kana k adu k su integer ne hare 48 ka sum integer amaga into toroga masigi whole product ta ba ngam bo oile ame ba adu di masina ta is masigi product kana divide to ya ba 48 na divide to ya hi ta ya ba ya ni ko sima dagi question number 10 du taga ha pe haram ge 10 se question number 10 du man hare se thangnaba odd number ahum khak le ya ba ko thangnaba odd number ne ko thangnaba odd number ahum sigi manungda one of them amadi adum kanana 3 na divide to bayani sine man harisi adu thangnaba odd number ahum lo seba a haiba maga a plus 2 haiba maga a plus kana kya 4 smai daw seba thangnaba ne asi odd ne koi lo si kana ba sa 3 na divide to bayai utlo hai na koina 3q plus 1 3q minus 1 lo ru raga di yar roiba kari maramgi kari wahi yaroke odd number haiba se 3 na khaidok pangam deba 3 haiba 3 gi series na khaidok pangam deba kana khaidok kani haiba 2 4 6 some smile le even number gi series sing se masina kana khaidok to neba even odd khaidok to neba adu daraga di 2 gi series low raga di akoi 3 na utoi ni akoi ta pangam moi 4 gi series low raso 3 gi divide to by utoi ni akoi ta ba kara wani kana lairi 6 gi series lairi 6 की series तो मुझे यंग सेबा 6q है बमा 6q plus 1 है बमा 6q minus 1 है बमा 6q plus 2 है बमा 6q minus 2 है बमा अदुगा 6q कना plus 3 स्वाइले यार मसी की तरुक बक्सी पुलब होला दरा यंग से को कई वही हरामी odd number हरामी odd number है बने ना 6q 6 की multiple ओने even होई दाई ना 6 1 6 6 2 12 60 18 even number ngak dunia baduna masi ma fail ware ba even number da 1 plus to sile kai ware odd even number da 1 minus to re kai ware odd even number da 2 plus to sile adu ani si kai ware even ware lo ba yadre aduga even number da kana 3 plus to sile adu di even ga odd ka plus to di kai tare ba se odd adu di sigi myam sigi manung da odd lo ba ya si kana tare 6q plus 1 ama 6q minus 1 ama 6q plus kya 3 adu raga di akoi case ahum la ne ba a na si o matam da si o matam da si o matam da adu da ga di no so tawra yeng se ba ko a sina kya o matam da 6q plus 1 o matam da yeng se ko plus 1 adu da akoi a plus 2 yeng se a plus 2 si
a 6 cube plus 1 ni plus kya la sa 2 adudi 6 cube plus kya la sa 3 yo si 3 ma kam lo ya bra 3 ma kam lo ya la pa si kana divide taw ya re hai no 3 na adudi a sina c hek oi matam da c si kana divide taw ya re 3 divide taw ya re one of them amadi ya re next a na mu kana 6 cube minus 1 oi matam da a plus 4 ji yeng se a plus 4 a si 6 cube minus 1 ni plus kya 4 si 6 cube plus kya ta re 3 adudi 3 ama kam lo ba ya bane na si su kana divide taw ya re ba 3 divide taw ya re ba adudi si gi case sidadi si kana divide taw ya re ba 3 na case ani mak se asi gi case lo ba one of them ya re si case lo ba su one of them ya re hoji case am hota nga re ba a na si wai kan ta masa ma ya dai ne 3 ama kam lo ba ya ko sida doi da ga di si gi case sidana si gi a si kana na 3 divide taw ya re ba odu da ga ina case ahum mak si tongan hopum matam da one of them de dum kana na 3 divide taw ya ram ya ko se ado minus so to ba ado na si gi exercise ki khara rap oina khara hot pu ya re ado yeng se khoi ngang comment adum ngai jari khoi khol ning bu question adum hai bi ro ado si gi na di khoi exercise 1.1 gi hai ta le ko theory plus khoi example gi type exercise ki khara hot pa si ga masi gi di part 1 hai ta le khoi gi number system gi exercise 1.1 si lo sin jara ge ado mathang part 2 gi damak mayam khoi sa to sing sem sa ga le bi ro khoi su thagat na ba ya ma tu matam thagat na ba sum hona jara ge thank you